لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga pananggungan sing kami haagama Islam daing haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala asurat Yunus ayat kauhan tag-upat sampai pa ayat kauhan tagunum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama matsalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara waja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. In ayat nakauna nato biatbat haindunyaon doon ha ayat ini biaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pakarajaan sing kita niyo halom sin dunya ini. Kabuhi sing kita niyo sarta na sing kabuhi anan halawman sing gumi ini biag sa pantun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi yan biya sadya sin ulan amuin piyatu sin Allah ta'ala ring taas langit sarta na inibasa ing katantan panghianom hababaw sing gumi doon hayan daing haparsababan sin paghulog sin ulan amuin nahumod in kabigibigihan sin tianom iban na sin mga asal timutubo doon hayan amuin pasal sin amuin ulan yaon manggaddong-gaddong inain tianom katantan di hababaw sin gumi ini amuin lang niya mahinang parsababan kabuhianan sin manusia iban sin mga sila yapan jari sin Allah ta'ala kahayup-hayupan doon hayan sa kira-kira apabila lang niya doon hayan sumangpat na in tianom yan hababaw sin gumi sarta ini kakitaan na si manusia in luparagbos si panghianom yaon in lingkat niya aturon amoy in imibog in katantan makakita ka niya sampai
doon hayan makapamung na in mga sila amoy in nagjaga si mga ini halaman yan, si mga kakahoy-kahoyan yan, tiyanom sin lima nila, at tawa ipat nila, doon hayan. Sampay maghuna-huna na sila, doon hayan, amuin laong niya, day dakuman ini, atin niya kahampitan na, sa ta namin mista-mista na ingkatantan, tagdapo, doon hayan, in wala pa di majato, yaon bibista nila na in mahampit nila roon hayan, na sampay in mga kahalan nila ini manuysoy na sing katantan, iban pagkukuyag, doon hayan sin kahampitan nila sambil aon na rin ha mga kaibanan, ini Jumanji hapagkahin nila, sin mga bungasin, kianong nila yaon, in siyo-siyo na, laong tahumampit si Bukda, in limito kaniya, iban sin, in humampit, dahing habong alima si mga kataw-tay manguran nila, doon han biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuhi, iban kabuhian ang laon sin dunya ini, Allah ta'ala in nagbabaya, sarta nagjajaga, sin amin mga panghianom ini, lamod na ingkita niyo katantan, Allah ta'ala in nagjajaga katot taniyo, sarta isa-isa niya nagbabaya sing katan unoing kabayaan niya, laong sin Allah ta'ala apabila rumatong habihad tunay kahalan, iwan pagkukuyag sinamuin, nagdaraawa kaniya intianom niya yaon, iwan in siya biya luparagbong naniniguro na, laong sin Allah ta'ala, ataha amruna laylan aw nahara, paratungan na mo, inyan katantan, sin kabayaan na mo, bangunin pajatuhon, sibo da adlaw at tawarum, na doon hayan laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, anihon na mo sin pag-anitighan, amin biya sa kaula-ula, wayroon, bakas, asal na aunin pagtanom, kaan lam yagna bil ams, biya sa kaula-ula, wayroon na pajatuhinang nakauna, kadhalika nupassilul ayati liqaumi yatafakkarun. In mga ini, amuin hipapaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala, madto-madto, hipapangannal sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila, amuin, aun akal iban pikilan, piapakay nila, pahikarayaw kanila, kana sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan lang niya in mga inikatan, hinang sin Allah ta'ala, pamintangan ha mga tao taga-akal, na ini, wala in Allah subhanahu wa ta'ala nagpasad kato taniyo. Sampay in siya nagparadaak, maripababaw sing gumi ini, mamayta, hamano siya sin labi mareyaw hinangon nila, daing hakatan, labi luba na tuod, in kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya makapagtag-ipon kaniya. Hati niya kita simbiyaitaan, yung mga pakaradyaan ini, dihilan kita pamintangan, subay in mga inikatanta namin kaiibugan sin matasing kita, iban kauugan sin amuin napsuta, doon hayan, subay in inikatantan, hilabay na to, dahing ha amin nagpaon kaniya, amo na yung Tuhan na to Rabbul Alamin, subay in kita niyo ring hapanagnaan pa, yan pa kita niyo himibal, doon hayan, subay kita niyo tumukbal na si pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya na, misang pabiyadiin, in hapananaman na to, kakausan na to, buat malaingkan inyan way kasabunnalan, Allahu ta'ala in nagbabaya simpag iyanun, gaos,
sabab siya in nagdihil kato sing gaos, siya in nagdihil kato sing katantan, pakaradyaan, ipagguna sin udyot pamaranan nato, bang bukonday nga Allahu Ta'ala, di nato mahiral, in udyot pamaranan nato, hasabab yan subay hadya, ipagsukur nato pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naimbiya simbiyay ta ini, amin makakita sin panghianom niya gadung-gadungan na, sarta kakitaan niya na inbunga, sintianom niya indigenous na inwal na, yaon na in pula, yaon na in itom, yaon na in biyaning, yaon na in kalas, yaon na in katanwal na, doon hayaon. Amin indigenous na in matali si mano siya bang unuin hinangon niya, inyan manunjo kipari na to mahinangin kabayaan na to buat malaingkan subay aon pangduli sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala karena biyayta niya roon hay ni bang dumatong na in kabayaan na mo haamin yan piyatubo na mo karena dahing haulan in ulan in tagdapo kaniya Allahu Ta'ala in pagdihil kabuhi hapanghianom Allahu Ta'ala in nagbaya doon haon laong niya na magtuy-tuy biyada sin kijap mata makaminsan iniyan laong niya inianihon na mo makaminsan sin pag-ani wayroon bakas kakitaan doon hang sulag uno-uno biya sa kaulaon limaway in pagtanom kaniya. Na inyan katahan, biya na sin, biya itakay na pusan sin ayat ini, ayat kawan tagupat, laong niya, inyan katantahan hangkan, lilay maun kato taniw hambuk pahambuk, hasupaya intao tagaakal tagapikilan makapamikil, sin inyaon katahan, bukon kita in nagbabaya, Allahu Subhanahu wa Ta'ala in nagbaya. Adapon hangan in siya in nagbaya hakabayaan niya mapaon kato taniyo. Biyabay taan kita niyo asal labay ring haraak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haparman niya haayat sumuno. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Biyata sin Allahu Ta'ala. Benar-benar tu din Allah Subhanahu wa Ta'ala amuy in simukat kato taniyo nanawag tawag kato taniyo maun pa amin lugal kasalamatan amin wayroon sa tula at jumato wayroon parkala way kapos paiddahan jumato karena bang nato agaron in amin partawagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala daing hakitab niya mahamulya iban daing harila simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun ang pagyanunsod na inyan katantaan bang nato tiyay maing kasalamatan dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo na way pagduarwa hidayatan kita niyo sin Allahu Ta'ala wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim na hidayatan sin Allahu Ta'ala isusing kabayaan niya isusing pagyanong kabayaan niya amuy in timayma sin partawagan niya hati niya pagkasya si mambag sin partawagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala way pagduarwa hidayatan niya harap pakain hidayatan ila siratin mustaqim harap maun paraan sa buntul-buntul unin pagyanundan sa buntul-buntul amunain agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na to paganggautaan karena in agama amun hipapahinang kato taniyo bakas na to bakas na kita niyo dimanji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala timangu kita niyo sin pangasubo niya kato taniyo katantan hawala pa kita limahil pa dunya ini amin parman niya
alastu bi rabbikum? Qalu bala. Unulong sin Allah Ta'ala, bukon kakuintuhan niyo, nagdungan-dungan in kataan piapanjari sin Allah Ta'ala, hawala pa sila kataan limahil pa dunya, in sambag nato katantan, huon, wayroon dugaing, mapatot na to na mo pagtag-ipunan buat malengkan ikaw, tunggal isa-isa mo. Wayroon ikarwa mo, ya Allah. Kalu bala. Bunal-bunal tuod, ikaw raim mapatot na mo pagtag-ipunan, wayroon dugaing. Amo abtid sambag na to, narang sa upama. Bat bunal in janji simbigi jantong na to patuan Rabbul Alamin, sarta piangakuhan sindila na to in amoy in gimuwa in suara na to katahan hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na subay pag-anggaw taan sinudjot pamaranan na to. In kataan, janji simbigi jantong na to, sarta piangakuhan sindila na to. Naamo yan. Nahasabab niya ini, bang ingkatan biyata sin Allah Ta'ala, timay masin, partawagan niya, harap pakasalamatan, ang panato piaganggaw taan, tanto makalamod kita niyo hatumpukan sin hidayatan sin Allah Ta'ala, hati niya, patudjuhon kita niyo pamatan-matan panghindo dahil hatuan Rabbul Alamin, amin dia rasin daak niya, sarta piatarang niya, umat niya, labi-labi na yung mga kasahabatan niya, minaraan niya naglundang panun, amuyin, nagpasampay marikato, bang biya din yung paghinang, hasupaya makasingod kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kakahinang, doon ha amin dan mabuntol yaon, amunin akamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na doon hayan, laung ta, amuan in mapi sin Allah Ta'ala dihilan sin hidayat sarta amuyan in makadawhat sin pagianon kasalamatan dahin di halaw man sing gumi ini sampay paadlaw kana amuyan to hisiyo in mga sila ini amuin nanay mai yung partawakan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada. Suko sin mga sila nagmarayaw, doon hapiag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta in pagmarayaw yaon, bukon sadya, harap maun pa, siyo-siyo di halaw man sing gumiini, in mo na rin hakatan pagmarayaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yung pagmarayaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang uno yung piyang daakan kato tanyo subay na to paunahon dahil nakatan kakahinang. Bang uno in labi marayaw haagama Islam subay amuad tin urulon na to madto-madto. Amuad tin patarangon na to patuhan Rabbul Alamin. Sarta pasaksian na to kaniya. Iban na si mga kamalaikatan niya. Hasupaya aon sumaksi kato tani ridto hadlaw kana saksian kita niyo si mga malaikat niya karna aon day nga mga hinang nato way mano siya makasaksi wat malengkan mga malaikat yung makasaksi amin tiap-tiap makahinang kita niyo marayaw na panghinduaahan kita niyo si mga malaikat pangayuan kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta haadlaw kana hibay ta nilasin in kita niyo tutog doon himihinang hamarayaw piagmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta timay kita niyo simpartawakan niya amin madawhat na to in kasalamatan dahil di hadun niya ini sampay rahon na to madto paadlaw kana naamo yan. Sarta doon hayahon bukon tanto hadjaroon hamim marayaw piag marayaw di hadun niya dahon padlaw akhirat sampay aon labi hirhil sin Allah Ta'ala kato niyong amuin law niya wajiyada
Unin pagyanon wajiyada roon. Labi ring ha amin marayaw piag marayaw sin Allah Ta'ala. Hinangon na to di hadunya. Sarta piag ang gautaan na to dahin di tungbasan ka to taniw sin sulga. Aun hirihil sin Allah Ta'ala labi ring hadto. Unin pagyanon ziyada. Amuin dahon kita niyo magbay mata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magduarwa iban sin tiap-tiap hambuk tisulakan den kato taniyo. Sa ta doon hayan, bang kakitaan na sin ipon, injat wajibul wujud, amo na Tuhan na to Rabbul Alamin, yaon na nag-aalop, doon hayan, hawak tubukisan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pamayhuan niya, harap pa ipon niya, doon han, magsusung indayaw, sin ipon, sarta doon hayan sumahaya in pamayhuan niya, amuyin, laungta, labi ring sin sawa simbulan, dahin di halaw man sin gumiini, sarta doon bang siya muwi na humarap madtupa ahli niya, palawon sin sulga niya, iban sin kaluarga niya roon, na dugaing na impangatudbihan kaniya, labi na ilingkat niya, daing sin panagnaan kakita nila, hatiap-tiap amuin, nagmarayaw, sin marayaw, piag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunain labi ring hakataan in, makapagbay matayban sin Tuhan Rabbul Alamin. Na sila yan laong niya im mga tausulga. Sila im mga tausulga, sarta kakal na sila roon halawm sin sulga yan. Di na sila paigon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon na yan. Kakal na sila roon, amin wayron na hugna, sin nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, madawhat sinambuk ipon, doon ha amin tiap-tiap lokal nila yan. Amuin, pasal sin pag-agad nila ha amuin, karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi halaw man sin gumiini. Ang kanna in mga bariman, in mahal ga kanila, doon ha amuin himinang sindiya akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maglumba-lumba sila, himinang sindiya akan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban maglumba-lumba sila himinang sin kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena isa-isa niyara imapatot singuran hinang. Di kita manjari himinang sing kabayaan na to, katanaman na to. Di kita niyo tay maun sin Allahu Ta'ala habihad to indagan sin papanaw na to. Umalop magtag-ipon harap kaniya. Amin limalag kita niyo sing katanaman na to. Pag-usukaton na to din kaniya. Parihilan pahala. Sing kita niyo in nagbaya. Kita niyo in naghinang. Kita niyo in naningod-singod ha siyo-siyo na pagkahinato manusia sinhinang. Amin wayroon in Allah Ta'ala nagrida doon hayan. Karena way kabaakan dalil halaw man sing Quran. Iban wayroon kabaakan dalil daing halaw sin sunnah. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, amo yan. Nasabab yan, malago pamintangan. Hindi dihil kato sin Allah Ta'ala masaala. Atawa pamintangan ini katan karena doon haon biya na sinagi kabalikan ta imbis sara long niya wadan na ahluha annahum kadiruna alay sambil maghuna-huna im mga sila magtatanom sintianom nila bang kakitaan nila na imbunga inda jinis na inwal na sinbunga magkukuyag na sila doon hayan biya sa pantun maniguro na im mga yan bakas yan kiyakis saray sabsin Allah Ta'ala kato taniw harugaing ayat ha mga sila amuin nakalando in ikot nila hapag kay nila manusia
doon hayan tanda sin ikot nila nag-ison sila hawak to sila mag ani sintianom nila amin tumapok sila ring hamano siya bangman sila rin kabalawan di sila kahatian in sila madto hasupaya sila di maurol kana sin ikot nila amo hindi sila mabaya mamahagi sin piaglugtuan nila sin yaon in sa rayaw-rayaw kasalamatan labayan sing kita da hindi hagumi ini amin makahampit imano siya in sila makasaksi sindayaw na to didto haadlaw kana naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam hasabab yan subay na to ini amo hindi palabihon in napso na to kana indunya di kapag napsuhan sabab in inikatan hikabin na to da hindi wayroon mahasil na to bang to hikabin di hadunya in mara na to da amura in pag-iyanon siratil mustaqim amindan mabuntol amunay naagama sin Allah subhanahu wa ta'ala subay amuaon in batukon na to amuaon in patarangon na to amuaunin akaron na to amo na hindi arasin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai piagbin niya haumat niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati ipagbin ko kanyo indua parkala bang niyo ini gayungbungan bang niyo ini paganggautaan, bang niyo ini akaron katan ono imbiyeta kato taniyo, sarta di kita niyo magligap-ligap sing kabuhi na to di hadon niya ini, amin subay na to mapakayroon haamin karidaan sin Allahu Ta'ala na tanto ay napagduwarwa makasud kita di hapag iyanon sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada inyan parsukuan sin mga sila nagmarayaw sin piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala iwan aon palabi sin Tuhan Rabbul Alamin dito amin dahon niya magbay matain ipon niya magduarwa iwan sin Tuhan na to Rabbul Alamin na doon hayaon madawhat na to in labi mahal ga day nga katan mahal ga mara na to paahli na to insyaallah subhanahu wa ta'ala dito halaw man sin surga sin Tuhan Rabbul Alamin amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam o ayaw na to lupahon Allahu Ta'ala inanawag tawag kato tanyo paran kasalamatan iban siyara im makahidayat kato taniyo maun pa amin kabayaan niya bangkita niyo miyaya paamuin partawagan niya na tanto sa jari nakita niyo malawong sinhinang nato hapag agama sabab inyaon katantan yan biyabay ta kato simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di ini ganggun ini ulong niyain sunnat ko iban sin sunnat sin mga khulafa ar-rasyidin isin khulafa ar-rasyidin amurain upat khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali amuraini imma patut na to singuran sambil kiabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo haini si mingud iban na si mga kasahabatan na may takato tanyo bang uning kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban biya diin siya maghinang na sabab yan bang nato ini naurol madto-madto insya Allah subhanahu wa ta'ala makalamod kita niyo hatumpukan sin mga sila amuyin tutog
in kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in yaon mimikit halawm simpanumtum nila, hindi sila mabaya muklas din di hababaw sing gumini buat malaingkan doon hakasalamatan pag-ianon sin Allah ta'ala, doon halawman sin sirat al-mustaqim, amunin agama sa buntul-buntul, na amo yan insubay na to, ini ipaton marayaw hakabuhi na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in di nakita niyo lumag, dugaing, labayan, buat malaingkan, dahin doon haamin mga sila, liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin upat khalifa, iban na sin katantan pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya baita si mga kasahabatan niya, iban kaya jajakahan nila hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtumari, amuinin subay na to, patarangon hakabuhi na to, karena balikan ko, wayroon hinang dugaing, sin mga sila amuin nagdarasin pamaugbog ini buat malaingkan jajakahan nila yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na doon hayan in mga sila ini na masi-masi tutog doon halawang bigi jantong nila in pagmaaroy sin pangatayan nila harap pa Tuhan Rabbul Alamin, sarta kimakawa sin uno-uno na kakahinang sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin simingod sin kakahinang niya, doon hayan na in pagmaaroy nila bukon sadya hawakto amuin tiyugila kanila sin Allah ta'ala in wakto, amuyin mag-alop iban sin Tuhan Rabbul Alamin, labi-labi na masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan sibo dain sila, aun hinang halawman sing gumi ini, yaunin panumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab yan di sila magpakahinang sin, amuyin karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun doonhan, bat karna na ini kiakalan iblis, doon hayan na mga silangyanan bariman sa roon doon mamuas sin kataksilan nila paginhawabaran nila, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa roon doon, suwayray sa biyato hininangon na to insyaallah ta'ala, hasurungon wakto kalo matayod-tod na to in mga pagmaaroy sin mga ini bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biadiin in kaagi nila hakabuhi nila insyaallah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid na ko kanyo kataan waktu ini miabotin waktu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.